Kaseng samlash nong Ranikor po gejingalam Andi Marwen, Working President, rengkat bat ka KSU Ranikor Unit, hakakat santri unaitung arazar arpusau, gilalit jurep ya ka CHC Ranikor hadian kejingwan uot kipat ba. Halor kejingwan slam ki doktor ke mamala kepor, ke bereban syong ha OPD. Andi Marwen lengba ke kerwo aba ajing keren, uletu bah kini kejing jurep, gilalap shisha bagi doktor, haru kepor kadwe bejian ya kadwe shteng menstep kempat dan ha OPD. Kini kejingwan slam ki doktor gelap penjenjar, bat wanra kejing leng ai ki dongpang, kibuan syem dawai kam tam, kita kibuan kam na jengai. Show Andi Marwen uletu bah kejing shisha, kidan sawut ki doktor ki bedi bensyong ha OPD, ban pet ki nawan syem dawai. Mereka besngosi kalong bagi wan slam man kepor, bat ki wan treiru tang arngut. Om tang ki doktor, Ndrei Andi Marwen uletu bagi babun kijing dekok treka makanya kecaka ajing sumar kalong ba ki nurse iwan trei tang artayo keshimenai. Bat ka bakam ngosi kalong bagi dan ki staff ke bala buat akapor bagi dang don haka kamram. OPD. Shkenta parwan. Sudah fantasi, kan pada yang Islam tak tahu pendapat apa. Jadi kalau ini ya kalau sih Tapi numpang bawa haji, bawa numpang siapa dari dewan kemudian tak sudah kalau dihapus di sekolah. tak support Indonesia kita pun sama-sama melibatkan sejak itu. Fantasi di Islam harus sama dengan wilayah kita di wilayah kasih Kalau tentang-tentangnya maka dia kan fantasi. kami enggak. Nama kita tapi sebetulnya malah studio Kita kata ke Angut studio maka pilih yang kita di sejarah itu Bayalik bisa kata atau uang kerugi sudah ini di mana video pendapat sana kelas ibu tapi jadi benar tapi kata semua aku bisa dari bahas itu pada sini sudah masuk habis ini ibu ni iwan di sini berpengen ya tambah dia tu memang tu masuk jadi di kali ini buat di bawah Deki dulu satu kedua biji kuisteng kotor ni pernah kalau stay ter masuk kalau ini suatu ya kan kedua kuisteng ini kamu tak nado musuh nado musuh kau biru nado musuh kata tu apa pada buat di pesen ada video di mana ya ini di mana kata kasong sah kan pernah bukti sampai kapor pada bantli pada kapor bantli ke dia story story bantli beli buat tuan tu iwan berbeza lawan nado musuh nado impor doktor sim lu musuh doktor sim lu musuh ni mau asal ada pakai lagi yang tahu bah tuan pelak dia tak dari kaju mangkapor Kong poi yong lap yong poi noi apa sisi kay yong wan slam doktor kadi terketas noi ne lah bonsin lah bonsin kisi wan cajuan enak porwat arbejian ke porkawan karwai beji karwai citeng bro en por yang wan doktor deh man ka por dere terkata toh anti itu yame hospital yame doktor kina beji atai खाली रूस आज ना लेट ना रूस ऐसा होता डेली लेट आ रहा है 12 बजे कभी 11 बजे 11:30 बजे से आ रहा है कभी 1 बजे भी नहीं मिल रहा है हम लोग डॉक्टर को ठीक है ngelawan wan saki wan PI dalai jom mat dari ka sisi dan kor alor kajing bon kinong pang ki baca wan ut man kapor ba kajing wan slam ki doktor ni ko sisi ba wan song OPD man kapor ki jiwan marapok ki senjut po den des kila di bu ba ada bu ba 10 baje de bandon apa ka OPD lebar kataru hani po 10 baje ki bandon apa OPD ndai bala kata ki wan palak ya ka kadui steng kad arbje barokot muni kinumpang kila ada kelim ta ba kila itu kajing sia ta ndai syu tangka sien ndai la bon sien kajing lap jungi jong aseng rekat isi semas nongru dari mata dalam jong mat ni alap ba kilawan pelak ya ka si beje ya ka kadui beje mata kilawan pelak ya ka si beje dan ada yang jumi di situasi yang itu ya ka offside
DHS ba suba ban tuklar lem ba kini ki kam ba kajing le arsap kajing le palat jeng kini ki doktor ba mendai syu tang tai sen dai la danum suan la arsne maisne mensua ba kajing wan kini ki doktor por OPD ki wan be palat ya ka kadoi biji seneng lem dai tang taru nai ngila la bun ba ki staff ni posisi ru ki bun ki staff kunki cukidar kunki ward boy yang ni ibun machu ya buat ingkar por duty ru nei tang ta kulis